Lazima uenjoy pia unachofanya. Kwa tumeenjoy. Japo unasikia mabega yanawaka moto. Lakini hiyo ndio furaha. Hiyo ndio unaenjoy. Ukiwa unapambana na vitu kama hivi. Ndio furaha yake hiyo. Kwa make sure unapambana na maumivu ambayo unayapata. Una pass through the pain, unapita maumivu. Lazima unaweza kupita maumivu ili uweze kugrow your muscles. Najua watu wengi huwa ana quit pale anapoona maumivu yanaanza, na kuna mtu mwingine akiona maumivu anaanza kuja anaanza kupiga haraka ili aweze kumaliza. No man, unatakiwa ukaribishe hayo maumivu, inabidi ukaribishe hayo maumivu ndio yakufanya ugrow. Yeah man.